Zdravo svima! Danas ćemo se pozabaviti temom koja fascinira mnoge, Vatikan, najmisterioznije mjesto na svetu. Međutim, nećemo se baviti činjenicama koje su svima lako dostupne i koje nam se serviraju putem svjetskih medija. Danas ćemo govoriti o onome što se zapravo dešava u Vatikanu. Prvo da vidimo šta je Vatikan zvanično. Vatikan je najmanja država na svetu koja se nalazi unutar grada Rima, Italije. Ova oblast poznata je kao država Vatikan. Zauzima samo 44 hektara i zvanično je postala nezavisna država 1929. godine nakon potpisivanja Lateranskog ugovora između Svete stolice i Italije. Vatikan je poznat kao centar katoličke crkve i dom pape, kojeg mnogi smatraju duhovnim vođom, a katolika ima više od milijardu širom sveta. U Vatikanu postoje mnoge poznate znamenitosti, poput Bazilike Svetog Petra, Sikstinska kapela sa čuvenim Michelangelovim freskama i Vatikanski muzej sa bogatom kolekcijom umetničkih i historijskih artefakata. Vatikan ima svoju vladu, koju predvode papa i kardinali, a službeni jezik je latinski. Vatikansku administraciju čine različita tela, agencije i kancelarije koje se bave različitim aspektima radi katoličke crkve. A da li ste se ikada zapitali čime se papa bavi? Kom bogu se mole i čije ime spominju u svojim molitvama? Kako su uopšte uređene kapela i katedrale u Vatikanu? I šta se u njima nalazi? Odgovore na ova pitanja su veoma zanimljivi i duboki, a mi ćemo danas na Srpskom kanalu razotkriti neke od tih tajni. Pridružite nam se u otkrivanju istine o Vatikanu u kojem se kriju neke od najvećih tajni naših sveta. Ovdje vidimo sliku na kojoj se nalazi sala za publiku Paula VI. Ova sala je mjesto gdje papa drži svoje govore, a izgleda vrlo zanimljivo. Kada pogledamo izgled sale i prozor sa strane, ne možemo li primijetiti da izgleda kao zmijska glava? Zanimljivo, zar ne? Ali kad pogledamo unutrašnju stranu, stvarnost postaje jasna. Ovo bez sumnje izgleda kao zmijska glava, a mjesto gdje papa sedi je između zuba koji su jasno vidljivi. To je veoma zanimljivo, ali istovremeno i malo čudno. U krajnjoj liniji u hrišćanstvu zmija se predstavlja kao simbol zla i đavola u Bibliji. Ipak, čak i ako se čini čudnim, postoji neka simbolika u tome. Naravno, Vatikan uvek ima objašnjenje za sve, pa su rekli da se ovdje radi u ideji da je papa tu da se bori protiv zla i da savlada đavola. To je samo jedan od njihovih objašnjenja i moguća interpretacija, ali u svakom slučaju, sala za publiku Paula VI ne može se usporiti da izgleda vrlo zanimljivo i fascinantno. Ovdje vidimo vrlo zanimljivu skulpturu koja bi trebala da predstavlja vaskrsenje Isusa Hrista. Međutim, ako uzmemo levu stranu sa sredine Isusa i primenimo efekat ogledala, dobijamo novu sliku, koja izgleda vrlo slično Bafometu, simbolu samog đavola. Ovo opet može da bude samo slučajnost, ali što se Vatikana tiče, slučajnosti je previše. Slučajnostima u Vatikanu nikad kraja. U ovoj slici vidimo papu Franju kako drži predmet koji predstavlja Luciferovu baklju. Lucifer je poznati kao svetlonošac i često se predstavlja sa bakljom u ruci. Na primjer, kip slobode u Americi često se smatra simbolom Lucifera. Ovdje vidimo i sliku Lucifera iz 1797. godine, koja se nalazi pored kipa slobode u Americi. Čini se da ovo nije slučajnost, već da postoji neka dublja simbolika iza toga. Sada govorimo o najvećem teleskopu na svetu, koja se nalazi u Vatikanu i nosi ime Lucifer. Ovo je veoma čudno ime za teleskop koji se nalazi u Vatikanu, s obzirom na njegovu konotaciju sa đavolom. Kada su ljudi počeli da postavljaju pitanja, izražavaju svoje sumnje u vezi s ovim imenom, Vatikan je objasnio da teleskopi zahtevaju različitu dodatnu opremu, a ime Lucifer je zapravo skraćenica od punog naziva. Međutim, čak i nakon objašnjenja ljudi nisu prestajali da vrše pritisak na Vatikan i 2012. godine ime teleskopa je skraćeno na Luci. Ipak, to ne sprečava ljude da postavljaju pitanje o ovoj neobičnoj povezanosti ime teleskopa i đavola. Sve ovo nas navodi na razmišljanje o tome koje tajne i simbolike se još kriju u Vatikanu i kako one utiče na našu percepciju ovog misterioznog mesta. Sljedeće na redu su mise koje se redovno vrše u Vatikanu, posvećene Luciferu. Evo kratkog videa.
Amaseus, Lucifer matutinus inveniat. Ille in quam Lucifer qui nescit occasum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus illuxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Fratelli carissimi, dopo Ovdje jasno možemo vidjeti da kažu da je Lucifer otac Isusov. Postoji još mnogo video snimaka na ovu temu. Mislim da je suvišno davati svaki komentar i iskreno se nadam da imaju neko racionalno objašnjenje za ovo. Ili postoji nešto što mi ljudi obični ne znamo i što crkva skriva od nas. U jednom od videa obradit ćemo i temu Lucifer, jer na tu temu postoji toliko činjenica i teorija zavera da je to fascinantno. Meni je iskreno cijela ta priča oko Lucifera zaista nelogična i ne pije vodu. Ukoliko neko zna više o ovome, napišite u komentarima. Na ovoj slici vidimo papu, ali šta je to toliko neobično na ovoj slici? Da li ste ikada čuli za džina Takamu? To je najveći praistorijski geoglif iz Atakama pustinje u današnjem Čileu, za koji se smatra da predstavlja drevni prikaz božanstva. A to je samo jedan od 5000 sličnih uzoraka koje su ostavile drevne civilizacije u toj pustinji. Ali za ovaj geoglif se također smatra da predstavlja vanzemaljsko biće. Pitate se zašto to spominjem? Pa zbog papinog džinovskog simbola koji nosi na svojoj odeći. Naravno, uvijek postoji formalno objašnjenje. Njihovo objašnjenje je da je papa Franja stavio ovaj simbol na svoju odeću kao najveću atrakciju Čilea kada je bio u posjeti toj zemlji. Međutim, zar nije malo neprikladno da papa na svoju svetu odeću stavlja simbol drugog božanstva, što u hrišćanstvu predstavlja bogohuljenje? Možda je to racionalno objašnjenje, ali u svakom slučaju ovo je tema koja izaziva mnoge rasprave i kontraverze. Da li ste se ikada zapitali šta znači kapa koju papa, kardinali, nadbiskupi i biskupi nose? Ta kapa se zove mitra i predstavlja simbol njihove moći. A da li ste se zapitali odakle dolazi ovaj specifični izgled njihove kape? Riba je simbol hrišćanstva i Svetog Petra, a simbol ribe je jedan od najranijih simbola hrišćanstva. Ali simbol ribe je puno stariji od samog hrišćanstva. Zato se postavlja pitanje zašto mitra ima upravo takav oblik kape koji na prvi pogled ima izgled ribe sa otvorenim ustima. Ovo je Dagon, koji se uz Anunnakije prikazivao kao polu čovjek, polu riba, sa odećom ribe i otvorenim ustima na vrhu njegove glave. Prema nekima, mitra simbolizuje boga Dagona, to jest ribljeg boga. Iako postoji formalno objašnjenje da mitra predstavlja simbol Svetog Duha koji silazi na episkopa prilikom rođenja, ne možemo ignorisati činjenicu da ovaj simbol ima veoma drevno poreklo koje seže još u paganske kulture. Dakle, kada vidite mitru na nečijoj glavi, sjetite se da ova kapa ima veoma zanimljivu istoriju i simboliku koja seže daleko u prošlost. Kako je vaše mišljenje o svemu ovome? Da li svi ovi simboli imaju drugačije značenje od njihovih zvaničnih objašnjenja? Pišite vaše mišljenje u komentare. Hvala vam što ste pogledali ovaj video. Ukoliko vam se svideo, ostavite like i subscribe. Pozdrav do sljedećeg videa.